Kardong pini Newsfast Karbi Anglong birta thanjiban nilisani somjalening lengpi aprangsi birta dipipen arjuitha Lahorijan along men me kitut ajok humpho akulat me kecho NEET pen lab technician asatlang ki un bahini atumakan KSBH dora pet angbong karchu Soching constituency arlo arat kithir thip tolang kavede ajok langroi ke parji aphan ki sumpensi ningkan arjon pathong PDP number 1 kania be rongarat thurpak towa kachisilam Assam lapen Nagaland aduya hoyalong kedo kulat humpho mekecho ajok kutie tangka kana hokpon laso kulat along garment store hardware mobile repairing grocery store akulatsi mekecho pusi berta ridunlong lapu kulat ahem puatum pen pherangkyang no kaning je tengki bangsomi hemangsong pen me nangkili lapen fire brigade aporating nangkili lia joksi laan mekecho long puta pherangke angno ningje pon nonmat mekecho det akulat along munit apran abang thang thilang pusi berta ridunlong poleja News Text Report Newsfast Karbi Anglong Borjan constituency angkang number 1 kanya biarong kacilenga towar ningkan wangta rongara thurpak pensi towar chiselam ponbomlo lapen bangso towar aputhak non kachari bom BJP sarkar phansitami keram tang surihini rakrenar kep aningkan birta lo lapen news channel along sitami bangso towar nang salam pipon nang ji puai puthak chuning riponlo Lasonsi pinile thotta bangso towar prabjin pen nang keselam pipon nang ji pusi MP Horen Singh beaphan chuning ripon Lason Taksi, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang aphan sitami, bangso towar prabjin pen nang kaselam pipon ji aphan RD pipon nang ji pusi chuning ripon. Lapen bangso kachuning ri ating pen jongsi nang selam pipon pe pute non kewang MLA kilik along BJP aphan vote PP puta number 1 kania bearong asar pimar atum pen pherangkyang no nang pachinidun. News Text Report Newsfast Karbi Anglong. Ya biarong asapi maratum towar ke hinua jok thurpak si aningkan bangda cibunai lo ningkan ke bagadulu cibunai stami social media long cipirinti lo news long haita pacini nang pusi stami nitum hana dak RD nang pipi stami PWD in charge alangli MP Horen Singh be stami non pus stami ni ditum ladakania birong asapi marum han RD nang pipon pi lang non kita lasi ni ditum non chuning ri lo alangli Karbi Anglong District Council long kacari pon alang li CM Tuliram Ronghang cara phansi prabjin penili tum lada kania berong atowar nili tum sapi maldum thulpak kacibunai along nang jin so pen nakilang paprabji phan Guwahati rong sepia long kedo Karbi Student Boys Hostel Ambika Giri Nagar Monitor Mukrang Be Lapen Assistant Monitor Samjeng Ronghang Lapen Hostel along kedo atum patir piponsi Hostel Dorapet Angbong Surihini Ra Ingkoy NEET Satlang Kiun Mensing Pator Keronia Sor Alangli Non Jorhat Medical College and Hospital along Ament Thabdun Lapen Guwahati Pharmaceutical Laboratory Technician Satlang Kiun Borlungta Ingti by Thalangsu Atumaphan Competitive Satlang Kiun Atumaphan Hostel along Karchua Mai Padopon Pini Bangso Karchua Mai along Competitive and Chepachoy Ponsi Pini Karchua Mai along RDCP Pon News Text Report Newsfast Karbi Anglong Nilip Mondol Committee Sai Hemalong BJP Kisan Morcha
First Executive Meeting Kapadopon, Bangsomai President Jitupon Thengalahin Pensi, Charipon. Anparta Aluhiaman Mate, Mondol Committee President Sarbapuram Teron, Chetong Dunpen, BJP Kiklem Kedam Kimi Lapen, Sai Chutiki Nangjie Putak, Radapan Tan Pachini Ponsi, Piruyate Chidi Keron Pachetang Pon. Bangso Mayalong Ong Dung Kitiki Dingatum Chetong Dunpen, Piruyate Chili Hemabiri An Nang Chepale Ringti. Lapen Kevangji along Sitami, BJP Asayalong, Cherap Cheto Dunber Nang Jibuta, Jitupon Thengalahin Pen Maipu Alam The Radapan Pachini. আমাৰ আজি ডিসেম্বৰ মাহৰ 2 তাৰিখে আমাৰ মণ্ডল প্ৰেসিডেন্টৰ গৃহত আমি ডিস্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলৰ আন্ডাৰত আমাৰ যেহেতু আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট আছে এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ থ্ৰুৱেদি আজি আমাৰ 25 নং সমষ্টিত আলু পটেটো ডিস্ট্ৰিবিউচন আমি কৰিছো এভৰি আমি বুথ কমিটিৰ প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী লগতে আমাৰ মণ্ডল কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে মণ্ডল কমিটিৰ কমিটিৰ সদস্যসকলক মাতি আনি আমি প্ৰতি টু পিএছৰ আমি প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰীক সমানে আমি আলুটো আজি বিতৰণ কৰি দিলো Nilipen Perangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong Bornirja Arnam Langpi KCS Aklamalong Ningkan Surhinira Inkoira Isi Aparman Karbi Lamet Amai Ningkan Isik Amai Pi Mesen Pen Kepachun Pon Tekji Apand Tirikam Amai Pen Aduntu Epong Maikang Nipon Lapen Arnamarni Apanta Kamathapon Matijong Achikloni Pahiniarni Bornirja Arnam Langpi KCS Aklamalong TDP Karbi Lamet Amai Ningkanisik Amai Pi Mesen Pen Kepachun Pon Tekji Apand Tirikam Amai Hinpen Aduntu Mai Ingnipon Lapen Tirikam Amai Hinpen Arnam Arni Apanta Chiripon Labangso Sayalong Tirikam Amai Pu EM Barim Suryarong Parpencinglok Kongchunbang Chindro Singnar Lapen Tirikam Amayalong Arpu Kedoan Lapen Asanchom Kedoan Ajalin Sarpo Lapen Klembang Atumta Chetong Dun Labangso Mayalong Asanchom Tinta Misen Pensai Kachiklem Pon Tekjiapan Lapen Jesemet Ke Nonamat Dihin Asanchom Lapen Kikim Kerang Asanchom Atum Sai Keklem Pangcheng Nang Pupu Hai Huisi Chingbai Pon Tirika Mamai Pupen Kapachini Ponatengki Tirika Mamai Pen Karbi Anglong Autonomous Council ACM Tuliram Ronghang Apanta Morning Kipedo Ponji Ningkan Isik Amai Pi Kipechun Tekjiapan Chingki Chetandam Edlu Kijutsi Karbi Anglong Lapen Akaprek Along Rialong Kedo Karbi Akai Doan Apan Morning Kipado Ponji Amai Pi Along Nang Chetong Dun Pedji Apan Kongchun Bangahin Pen Chuning Ripon Tang Taring Kora Trok Tirika Mamai Keseng Pom Kadua Tirika Hari Top Committee Abang Pubang Peter Paneli Choro Palo Pini Bang Indeng Hini Executive Pame Nang Chetong Tek Napachun Tek Pot Sinili Choro Lo Lapeng Pini Nitum Bang So Sai Kedengi Pan Kalbila Merame Tarik Inkoi Arkoi Chiklo Tarik Inkoi Kedoi Pan Nitum Dak Tan Thili Kachipa Mepon Lahaya Kam Nili Tum Klem Pon Si Katung Tan Thili Anta Mesen Lasi Lampata Nili Kadue Rat Tumpan Chuning Rilo Dak Ilitum Depan Konstitusi Rat Tumpan Je Bangso Sailong Nang Pachun Teki Pana Pachun Ni Panili Rat Panchuning Ri Pesi Nilam Tington Sapapani Pensar Binong Timung Newsfast Karbi Anglong Normalong Sopan Birtang Tonsunan For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birtatang Tolpen Nang Chiruchula
Soching constituency arlo rongkora hawararat ke non hejong penle ke do kalilo sita piniani anta ke misen kachilinga tawar kawechot kali langroi along kithir thip dolong anta kawedet ajok akisung pensi aningkan pathon nanglo Jisemet barla langthi langplenga hut henlo akisung kachichak nang anparta kaphere memi angthik ke ongbusi pherangki pen kahungdi damahut hawararat tum pen che thandun ringti alang litum pen kaningje pona tengki sita kilik apora hutlote asonason alamchak nang pitikangpo sita lamchak isita piniarnianta ke papleng ave non le thottame kilik nang te bok bomlo lamthu lamdok pen nang thanlipo lasiko an ki chunjine abangke mua porsi chini poputa hawararat tum pen ningje ringtiดูวิถีปากตัวแห่งปีดำเสียนุ่งยองวางที่เป็นปียาริกเลย Anda councilor sorapan laso nang bonai pinai nang selam pinai punal tum puluma. หายบอมโลสิตาบังยาริกเอลังเกจอนนี่แพงโซนี่ยาริเนติยาริ Anta la barla vicheng lang the lang pleng homoy kanal tum kason se chepar lo. นี่ตุงละปุสิจิปาร์วาร์ลูอาชินรอกรักบอลปุสิini ne kardik hormon kan pintuan bom lo siจิปาริกบอม Anda nona por bang dak so cheng MSC mate EM rup sing taron phanang litum ahin ben ko pilo ki puji ge. นี่ลิตุงกิปุจิเกabatai ta nang rab nang pula pusona bang ni tum tuning rig bom lo an para bang ke alang li non nang rab ri ne noi le sona duhu ko pulo ne la puan situat tu lai krong lo puan chon na lo Wathat langso pen rajen rokhan Newsfast Karbi Anglong Pinia berta lansi pajut iklok domi thakme kardom